megalayapost.news Kekasih Student Union Not Kasil Unit Kalami Syakmat ban penpau kejingdon kam kisamla pulewat kam wat jam bandon no ke examination center jong ke MPSC Haribhoi kenang banyo jumentoi kisamla pule Naribhoi kali kejing penpau ke KSU Not Kasil Unit bandon no ke examination center ke hadian bahnen kesengi kilawan bani kendu yo Deputy Commissioner ke Ribhoi Abilash Baranwal ban IT ru ya kador kha salor sibun kimat balabu de KSU ha ke baye deiru bat kilat yo kam yo jam kikun samla ke district Habai kran bot General Secretary KSU Not Kasil District Unit Usama James H. Maupniang uloong nalor kiwi kimat balabu jingdawa lor kilat banyo kam yuk jam kisamlana Ribhoi ke examination center ke kawai na kimat bahakmat bakaseng ke kerpat na ke MPC banbu no kawai ke center Haribhoi. Uloong ru bakaseng kalapan sengau ru halor kajing tap kam tap jam kum hakipus DSC bakidai ban pai kemat shwa syaki samla Torai District baru ban penlong kajing tungkam kabakut kabasuba kan dadon kanu kajing lek shiliang harengkat ban penstat no ya ki examination DSC Haribhoi baru ban bu daki video recorder haka personal interview susu uloong ru nalor kajing kerpat ban kuit ke tungkam tungjam ke KSU ke dawaru pandon ke examination center jong ke MPC hanong po kalong ban pensuk ban aji mentoi ki khun samla ke district bakinom don kam syu ban lek chenong ba shilong ke bagajing cengai kelakon daki spa kilometer. Nah kalian jika kasih Student Union Not Kasil District Unit lengba kene ka step hakaba nyayok banonra ban ye kendu yo bisi lemar ke jinge ji samla jungi kiba tap kam la kade MPSC ne DSC ora pawai pakai MP exam center nila dawa bat nilai keren bot bisi ba kalde gapor kaya kaba along don kam kerki bagi samla jungi kilaron kam ka examination center lajong joka MPSC hangnya po no po namar ke ba nisham bat nilap ba bun gi samla gi jungi nisham jinge iskat dei nyim perkhat tang kini gi basa arut serok hereng ha perkhat di samla wat kam wat jam ke bede ni gitan bajingai kumai oi pi gitan jirang gitan umdan gitan siang mahoti gitan malosnai pi kilometer ki bajingai gi hab ban be shelong hakaba ni sibun gi jinge kilong ba habangi lecture sorchilong mon be for exam kabadon kino ki exam ki center ki long ki bajingai bat ka chem jinge ki khamtam ki jing block kali lor kata ki jinge pistu ba ki samla jong them Ribhoi jingi gilong ngidon kindu jinge bun sinro hakalik kawan bat kadai ro ya khamtam ki kali bat ka jinge jong ki jinglut jingsam teng ka exam ni stu ba kadai men step ki haban be nang step nala shnong takadau ngi like kendu yo bisi ba kadai ba un ikran ba ucis sekretari ba kamera ka examination center jo ke MPSC hangna po no po bat ke bang yo panikran ru by day bat ka DSC hakba bun gi kam gi bala sateng gi bala bun gi samla pule kila tap ki kam ba per henry ka exam kalong ka baslam tabene ka bentaru ulapni ki jinge henry ke jing kerpat ki jing along ba ailat ban le kham koloi khlang ba ki samla ki jungi kinyo ya kalat hakaba kinyo thok koloi kana exam DSC bat ngi kentu ru by day namar ba ka KSU lengba ka KSU sengkimihi ngiladawa ba ka jing thok exam kadai balong ka bakhut ka basuba lengba ki Omar Syed bat kumjo balong interview ru ba kadai bandon rengkat bagi kamera kata kadai ba ngalayo ban puso DC bat UDC ru ulah kubur bat ulah koloi ban but ban persang ban lek kenono ka bakhut ka basuba kena mojing mentoi hi kandai gi samla jong kadong ka them Ribhoi jungi hi megalayapost.news